Жараткан Алла Таала берешен менен достошот, сараң менен достошпойт. Берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, элге жакын. Сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, элден узак. Сараңдык адамды жок кылат. Биз сиз аз болсо дагы бейбечараларды карайлы, тугандарды карайлы. Алла Таалам пайгамбар ушуга чейин айтып атат, шорпо тамак сабыз, кичине суусун көбүрөөк куюп кой дейт. Кичине суу көп койсоң, бир аз чыны, 2 чыны куюп койсоң, ошого дагы бир адам суу ичип алат, тамак жеп алат. Кошунан карап жүр дейт, берип кой дейт, кичине болсун деле. Биз өзгөчөлүгүбүз, жоомарттыгыбыз, меймандостугубуз өзгөчө. Биздин кыргыз элибиздин каада салтында дагы, урп адатында дагы берешендүүлүк келген туугандар. Келиңиздер, кол ачык болойлу. Bundan eş nersemiz kemip kalbaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sadaka bergende mal kemibeydi, Allah'a kasam deydi. Allah'a ant içip aytan, sadaka bergende mal kemibeydi. Göbeyişi mümkün, mal kemibeydi. Ağay Müslüman bir tuğandar, oroza tutkan erkekler, oroza tutkan ayallar deydi. Ramazan dele kütü otura vermey, 1-4 gün dele var. Ay tolğonda 13, 14, 15 dele var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ay, hiçbir cuma oroza tutmaslar ötközbeydiler. Hiçbir ay, hiçbir cuma oroza tutmasdan ötközbeydiler. Peygamberimiz soğumu visal dep koyat. Geyde uşunda oroza tuttu da oğuzunu açpay turup karmay verediler. Sahabalar da okşun turayımız dep aytты, sizler tura var, sizler anday kıla albaysınız. Siz jasap atpaysiz, oroza karma atpaysiz. Yok, bana Robum özünün gayiptan kursağımdı da toygozot, çankomdu da getiretti. Mınake oroza tutkan, oroza kalkan deydi tozoktan. Adamın nefsini tata turgan. Oroza tutkandan keyin meditsinada paydasını aytpayla koyayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimde kim Allah'ın razıçılığı için bir gün oroza tutsa, Allah subhanahu wa ta'ala oşo kişi menen dozoktun ortasını ajaratıp koyat. Bir gündükü. Kança jıl, kança aң деп дагы айтылынат.